all the missile launches. Roger, roger, out of the aircraft, down. Make it 3-1, make it 3-1, going down. 3-1 is going down. Snage ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane nanose agresoru velike i za njega neočekivane gubitke i sprečavaju precizno Svoje izlaganje sam koncipirao otprilike u dva dela. Ne znam, možete pogledati te filme. Da, već ide, ali bez zvuka. Aha, dobro. Ako ide, onda je to otprilike to. Hteo bih da vam kažem, u prvom delu ću pričati nešto uopšteno o agresiji NATO pakta, a u drugom delu ću reći nekih pojedinosti detalja vezanih za obaranje 117 o tom događaju koji je praktično objedinio narodnu vojsku. Da vas podsjetim da je u toj agresiji ubijen 1031 vojnik i pripadnici policije, da je povređeno preko 5173 vojnika i policajaca, da je poginulo preko 2000 civila, od toga 78 dece, da je ranjeno preko 6000 civila, da su NATO snage 1991 put dejstvovale po civilnim ciljima, da ništa nije slučajno. I NATO ciljevi prvih dana su samo bili vojni. Posle toga svesno se išlo u rušenje infrastrukture, tekovina ovog naroda i namera da danas sutra naši radni ljudi ostanu bez posla i sled, da nas učine ekonomski zavisni. I to se desilo. Bačeno je oružje sa osiromašenim uranijom i ja taj deo priče neću pričati, to će profesor vrlo detaljno da se upozna sa tim posljedicama NATO agresije. Upotrebljene su kasetne bombe, ali znate i u ovoj studiji su upotrebljene, znači upotrebljene su one bombe i protiv onih koji nisu učestvovali u borbenim dejstvima. Upotrebljeno je ono što izaziva nepotrebne patnje civilnog stanovništva. Upotrebljeno je ono što izaziva paniku kod civila. NATO pakt je izveo preko 26.000 aviopoletanja, tačnije oni su prijavili 26.195 aviopoletanja. A ruski izvori kažu da je taj broj daleko veći, da je preko 38.004. NATO pakt je trajno zagadio našu zemlju. Prvi put su na ovim prostorima upotrebljene takozvane pametne JDA bombe, satelitski vođene. Prvi put su upotrebljene grafitne takozvane metke bombe. Prvi put je upotrebljena strategijska avijacija stealth tehnologije. Prvi put je upotrebljeno munice sa osiromašenom uranijom, gađane su sa namerom hemijska postrojenja, znači da bi se trajno zagadila životna sredina i ne samo Srbije, nego i okolnih zemalja. Mislim da će ovaj dalji deo izlaganja vrlo detaljno pričati profesor. Ja bih to sad rekao
raketni divizion koji je u odbrani Beograda sa tim tipom naoružanja ratao svi 78 dana rata. Ostali divizioni su povremeno i trajno bili eliminisani, pojedini putem i više puta. 250. raketna brigada je vjerovatno znate i to, proglašena i nosioci ordena narodnog heroja. Treći raketni divizion je obezbedio državi i narodu praktično jedina dva materijalna dokaza u vidu polovina aviona Stealth F-117 koji se nalazi u muzeju vazduhoplovstva u Surčinu i F-16 Lovca, također čiji se ostaci nalaze u muzeju u Surčinu. Ratovali smo svi 78 dana, promenili smo 22 raketna položaja za tih 78 dana rata. Praktično svaka 3,5 dana smo se izmeštali i tu stacionarnu tehniku samo sa mogućnošću premeštanja učinili mobilno. I to je ono što je borbenim postupama čuvalo glavu na ratnim položajima. Ratovali smo na teritoriji Pećinačke opštine u Sremu, koja je ravna kao na dlanu. Ako znate da su, iako videli smo dodatno na fotografijama kako su i koliko su glomazna ta borbena tehnika, onda vam je jasno da je u stvari ratovo srce. Jedna velika ljubav prema državi i narodu. Gađali su nas 23 puta protiv radarskom raketnom Karm. Uspeli smo da preživimo. To znači da smo našli sistemsko rešenje za protivradarsku raketu. Pa vi kažete da ste izvegli Karm 1 put, 2 put, 5 puta, onda je to slučajnost. Kad kažete da ste izvegli preko 20 puta, onda je to sistemski rešen problem. Treći raketni divizion je ruskim oružjem besmislenskom tehnologijom. Tehnologiju koja je bila planirana da bude u borbenoj upotrebi i da bude i udarna igla ratnog vazduhoplovstva Amerike u 21. veku. NATO pakt je krenuo na nas sa 371 dnevnim aviopoletanjem u prvim danima rata, da bi se iz rata izašlo sa preko 1055 aviona. To je samo još jedan dokaz da je protivvazdušna odbrana zaista dejstvovala svih 78 dana rata i da nisu bili sigurni da vladaju vazdušnim prostorom kako prvog dana rata, tako i poslednjeg. To je taj čuveni treći raketni divizion, praktično divizion koji je zaista zaslužio da ode u legendu. Pored toga, na analizi borbenih dejstava, trećem raketnom divizionu je priznat i strategijski bombarder B-2, za koga nema materijalne dokaze, i još jedan engleski karijer kraljevskog vazduhoplovstva. Znači, to su ti učinci borbenih poslova. To je zasluga svakog pojedinca u tom raketnom divizionu, od vojnika do prvog oficira. Ima tu i vezano za ovaj istorijski događaj i za tu čuvenu 250. raketnu brigadu, ima tu i tamnih mrlja. I tamnih mrlja u smislu odnosa prema ljudima. Uvijek pravim neku paralelu i pogledam kako uređen sistem zna da poštuje i da ceni svoje heroje. Ne tražimo mi ništa, nismo mi otišli u rat zbog odlikovanja i unapređenja. Otišli smo u rat zato što nas niko nije pitao, učeni smo u rat i naravno što je postala država i naravno država. Ovaj događaj kasnije zloupotrebljen u medijima. Zloupotrebljen je u medijima raznim modifikacijama, nekim stvarima koje su neprimerene sredini, niti ih je nije. Znači, to je klasičan raketni tim koji je radio, i sad zamislite sinhronizaciju tog rada kad vi za 20-25 sekundi sinhronim radom
bilo je 9 starešina na vatrenom položaju na tehnici i 3 vojnika, 5 oficira, 4 podoficira i 3 vojnika. To je taj borbeni sastav. Kasnije je to izmanipulisano u mediju, naravno. Novinara je vrlo lako obmanuti. A što se tiče tog odnosa prema ovo što kažem, kako to uređen sistem vraća pojedincu. Ruska federacija, bez obzira kako je mi posmatramo, da li je moćna ili slaba, u kom je stanju, u kom su stavili njene oružane snage, ima taj kult. Njihov 23. februar je posvećen svim veteranima rata, bez obzira u kom ratu su učestvovali. Mi to nemamo. Mi to nemamo u stvari. Pogledajte šta su Amerikanci uradili da spasu pilota koga smo mi srušili u F-117 Miljevaca. Znači, angažovane su specijalne snage. Ostali su u vazduhu komandno mjesta Aksi. Poslati su lovci F-16 da kruži, da čine branu i zaštitu. Rađene su druge taktičke radnje. Bilo je sigurno preko 15-20 vazduhova u vazduhu i oni su uspeli pravo izvuku. Uspeli su posle 7-8 sati koje je bilo proveo u nekom kanalu u Buđevici. Ovo što ću vam sada reći možda spada u nešto lično, ali ja to ne gledam tako. Ja to ne gledam na tako. Ja to gledam kao poruku sistema i šta država radi. Ja sam oficir koji je bio potpunik u ratu. Ratovni su oficiri, znači čuvali su život vojnika. Bio sam potpunik u ratu. Bio sam rukovac gađanja na te borbene tehnici. Proveo sam preko 700 sati borbe protiv NATO avijacije u vazduhu. Odlikovao je predsjednik države za doprinos u ratu. A onda me je neko posle rata ponizio kao čovjeka i oficira. Postavio me na formatskom mestu nižeg čina. I praktično tu moju borbu i taj moj rat obesmislio. Odnosno nije ni shvatio koju mi je poruku poslao. Praktično sam kažnjen što sam brano držao. I to je ona poruka. I to je ono što je porazno. Mnogi to neznanju tumače drugačije. Poruka je ta. I onda mi moramo da se pitamo ko nam poslao. Eto, ja sam gotovio. Hvala. Ja vozim Stelka 117A, nevidljivog, taj ponos NATO-a i gađam bombama po Srbima. Ali jedne noći primećen sam ja, iznenada, uz pomoć radara ili nečeg drugoga, jebem li ga. Znam samo da me neko rosno zajebo, kao ne radim taj PVO. Mora kad puče nešto odozdo i razvali mi kvačilo nevidljivo, steltovo. Još šta me snađe, plakao sam ja, dopadao sam dole prema njivama prepunih seljaka sa vilama. Olešiće me četaratara kad me uvate negde usred ratara zbog onog svetskog žandara, onog Clintona. Al srećom evakuisan sam ja sa 32
helikoptera. E sad, što Srbi dole gledaju u mog bombardera nevidljivo, šta da radimo, srušenog, slomljenog i pokojnog. More samo da sam znao ja za to, da još im radi taj PVO. Ma niko živ me ne bi naterao da ratujem za neko tamo Kosovo, jer nisam siguran ni gde je to. Ne, ja stvarno, ljudi, nisam siguran i ne znam gde je to. Gledao sam neke mape, ali znam samo da je tamo daleko. I nek sad ide malo tamo onaj što je mene tamo poslao. Ja se dole ne bih više zadržavao. Radije bi se vratio u svoj Colorado.